Ngiyabonga nje kakhulu uNkulunkulu ubingelele ubaba uPhostoli, umama uPhostoli, abafundisi bonke, omama, abantu abasha egameni likaJesu, Sunday School egameni likaJesu, Jesu Kristu inkosi. Ngizobonga nje kakhulu uNkulunkulu empilweni yami ukuthi uNkulunkulu waba nami. Ngangumzalwane nje wase-African Gospel. uNkulunkulu ngenzela umusa ngelinye ilanga ngathola intaba yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngithe nje ngisekhona la entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, isitha sangitshontsha ngikhona lapha phakathi, kodwa nje sangikhipha ngaze ngathola isikali, nasi isikali samhluli laphaya. Nje ngiyambonga nje uNkulunkulu ukuthi ngiselapha ezonweni. Umkhuleko nganginawo enhlizweni yami, ngangikhuleka ngithi Nkosi ngisize ukuba ngingafi ngingakholwa. uNkulunkulu wangenzela umusa ngelinye ilanga, ngihamba nje ngiphila ekuseni kaNkulunkulu, akusikhona kwami ukuhlakanipha. Kwathi nje ngingakabuyeli ekukholweni, ngabona nje kungena ama-message efonini yami, ngamangala ukuthi asukaphi la ma-message. Kwawukuthi ubaba uPhostoli sengisendele iy'nkonzo zaseKhalezi. Ngaba namahloni nokuyilalela ngoba ngangizazi ukuthi ngiphumaphi, kodwa nje ngangithi uma ngilalele kungavumi. Kwathi ngelinye ilanga ngalalela, ngathola ukusizakala. uNkulunkulu wayisiza nje impilo yami, ngihamba nje ngiphile emseni kaNkulunkulu. uNkulunkulu wangibuyisa endleleni, ngisekudukeni. Nalokho nje abantu abasho ukuthi uma seningaphakathi ningavumi ukuba niphume, ngoba uSathane uzolidwemula. Uma ningaphandle, hlalani nje endlini kaNkulunkulu nivume izono, ngoba inkinga thina abantu abasha siyasaba ukuvuma izono. Ingakho isitha size sigcine sisitshontshe noma singaphakathi, kodwa nje asibe nokuvuma izono, sibhukhe, ngoba thina sesinendlela elula lapha entabeni yendlu kaJehova ukuthi siyabhukha sibhale. Ngiyamcela nje ukuthi uNkulunkulu abe nabo abantu abasha nama ngisize ngaso sonke isikhathi, ngithi uJesu Kristu inkosi.